Assalamu alaikum, yaendelea mjini Ntaweni ya mfumne inu ya hafla ya sherehe ya mtua mwinza. Zehazi za urekebesha zenziya za ubira maji haramu mkabala wa uvuni zidungu ngazendeleao zinu wengoni mweze Madam Shinzi za himisi taarifa habari ya hatu ya hemakatiano. Hamandi kawaida ya haini mfumtano le baraza la mawaziri lendele ya mfumtano yinu usoni mwongozi wa muwahe daula Azali Asumani. Nukta zinji zialikianao ne mendeleo soni ya heyente mivayonti zika mtalaani. Mungoni mwizo ndo zihusiwa nao nesuha maususu harmomva wahe machancho ya husiwa nao no mwano no wadi watunku ukaya ngendeleao hana mnanjema. Mkalimani wahe sirikali humedi msaidia kufanya mjimliso. Masuala mengi ndo ya hadisiwa hapo, hususan masuala yalikiana nunono nomsomo ama rizamba mavi ukaya waka wanjianziani kampanya wana na rojoli no rabao filifi afikiriba filifi ikao ikaiwahi itsanga nyamba itsambali ya kungazija zajitihadi pia zifanyishiha. Alhamdulillah wade huo umetrizea unungazijaba kabati tabu haku bashoka wabaki wanaka mana deja ze kaza tretewa ngizo autora ma wanajana wana mengo shenda na watanu jao takriban wasawa wahundu unono wa vaksinewa kabati tabu tukawionsi bashoka rais wa daula ambawa nru wa endelee na utunda rahunu raharumwezi siwa zindoaji ili watu wajihakikisha ukawana pia wahundu ze vaksina za walazimu ama wadehu. Swala la saa tena la haja la funga sana nono na wajau nomsomo ndalinu la hema doktor mbali na balika holiho de muundo wa serikali wa lapitali ya nyumeni ula el maruf ikawa nganzo ibalie zenongo pia upande wa mzahazi hiro la heza mbali na mbali akunge lazima ya tena ikira ma specialist arma ze daraja mbali na mbali hamada hili zijua ngao madoktori walonze wasomao ze specialite hiyo rombea watimizi wajua rejele swala lo wajao liangaliwa namna ya lazimu waishi wajue watimize misomo yao warejei harmansi za saya ze jitahidi kaunga zifanywa na mashirika ya daula ya ubadili mbabi namna ya homo ndo hema shirika yayo baadhi hazo ama mfano almamuda mshashivanu gajo tamia dahola nyumeni la he sonelek jelikao ngarizjuao misinga do tamia mamuda wasata na dahola nyumeni la hela duani ya masuala wajao yaangaliwe kao rais wa daula aishadezano nondo kaizonga lazima zidofanyishia wajao shawajao mashirika ya stehi umundu wasto hayo haudungaze amri za serikali shawasidofanya nowekao waono masuala hao shawadunge siasa jumla ya serikali wanzihe hizo haina wafanya zidunge hizo kao ya serikali waonesha kwa lazima wafanye. Majadiliano ya matangazo husu zambishi hao hujuma isiyo ya rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Zambi siwa ni waziri wa mahakama badimani waziri mwana nyawa yankiba mkalimani wajao wa serikali usoni watangazaji habari ema waziri wa waili watia wewe husu le swala lino ili uruhusu wa Komoro walielewe hena mnahalo na rishilie waziri wa mahakama Mahmoud yesi doktor shoka tresha zanungo hizo ya zene zo harme dunia garjale la rasiwa arebe hama doktor waili kwa bokange kongoni arebe hama médecin réanimateur arebe hama médecin chirurgien il doit besoin de dire quelle situation ma médecin wao waidi wende wa mangalia hafanya prélèvement za damu nana za sai kauzi fanshi oso mama doktor wao ma doktor wao wajao rere rapport wanambia ukabi rais Sambi ngena bade fulani ika uzomba de za hezara nguhale yalona traitement ya zirumi yao wala kabati manungo yenjeza harumo wade wahahe nge lazimu ya do kontrole wa haulo wade wahahe wa asidi yalonu yarumi yao malalo fulani harumasi numetre Mahmoudi ya hamba gwajaona tambandongo wala gwajamanzi shiadalao gwajenje zadalao harumada madalao kaudo Sambi ya rimiao
kawasa da lenjeziwa haukaya wa mhuru ila situation ya haikao do yaloniyo gejabali hata lebo yakanizo zetsurakanizo nyeze mbuha mbao nono ho henda kwa jomona na buhu wala kwa jona muhimu yokaya wa manzishi ya dada yabangira udumtuliza nzeroho bahata jana usiku tile hamndu ende amangali ende amtonde si doktor ende mundu nge haruma hawa njema nge mnono nguzungulio hamali la hoda ha yaliyo wala kasina tambatabu itoka yonse pia ukhusu esu haya itsona zilambade za asuilis Julian Yaokaya ngeniso amuge wide maunishi ya kademone sinu bokomoro ni Julizeni ukaya raisi sambi kasina tabu itoka yonse pia ngena nafasi inji na kati hama manadamu ikaunge prison shange rodoni hai ibakjoke na mdondo mnaulie lazima yohora na permis de communiquer ese haya henga yangali wao ngaitundu wao nangaro Mungu yahondane neze haki za lazima zonse pia ngaro Mungu ya hukumlo haraka bohari yawe ka hukumlo yabo jodunga yabo izo za rais yele ujuo izo ajofanya banda ajo hukumlo. Habaki harmazi habari zinu msomaji wa serikali haditamka ili ujibu owashanshio maoni ya haruma mishinji udungao esharia narimshilie madoktori walohunu wao ndo adingo hanzishia mndu ukangarjushinda rihwangalie hunu au kairi henda mna sisirlio armaensi urohewa devonze rahakarja hunda doktori yas sezise mahakama donc serikali kwa jajua serikali kila sezise wa bahari tsoka yon yokara isisambi ngena mbwade za sababisha yokaya ngelazimuo ya rohe ende ya trete bonze arkanza rengena ena fasino rambe ukaya ikazi jiri bali ngajofanyisha ikazi jiri ukaya kana shida yangaliwa hu ngabona mna shida sasa mahakama ngojenda watwalie wamejana waziri namna za modality za lazima za ngozo zifanyishie ende angaliwa izoraelewa mpango ikawata ufunga sana labda bo awandu wanaokara Israeli daula haonesa moa imani wenda mno heza kaanza zijiri kabla ya he referendum na baada ya referendum haswami alafunga pombe sewa ndo wanaokabo besena jusizena mnainu ikompria avoka wahe bayo ndio ruhusu yafungula la hakaje hukumlo rais zambi kaja hukumlo na banu zenongweka onga zambishi hawa ukaya hafanya zinonongweka uzifanywa rapport ne assemblée e rapport hiyo wandu wengi wa isomo sibahi waye hafanya enregistrement za hai harongoa hambaha hadalwa ha na makaratasi yasinye yaone wandu wayaona yaho wandu beza mbokana hukumlwa Done sauka ukamilifu wa majadiliano yanunga mjuhudunga baada ya taarifa habari. Kandelea ni taarifa habari ya hafla ya sherehe ya mtoa mwinza endelea mjini Taweni ya mfumne inu ya kawafiki tarehe 16 ya mwezi wa uto warenga mrongo harumu ya mahafali wafanya beshele ya lehe namna usilamu wa wasuli bantiju na ranshe mapicha Mustafa Abubakar siti unurusedi halidi harumu amelezo zaidi. Mtoa mwinza hazwala umwaha majana matanu na mengo 82 na asuli za hahe do mji wa bata ya Itanda ohambaba hahe na Taweni ohamzaza hahe. Ho asuli emhanshiri na mitanu ya hahe umwaha majana marandaru na mfukare mtoa mwinza hajafanya makazi ho mjini Taweni mahalanikao do yaunda umsihiri wa mwando ulawana nezenyi shahidi ne tarehe. Yenema kuu Mwenyezi Mungu yakaujanio harumwe ardhi ya Taweni. Yenema kuu na ntu aminu ukaya ngabo nema yazidi ya nema hiyo yaweza lazimu hindi yaweza lazimu wa Taweni
wafungesha nambo da wahifadhi wa usilamu unu kama tseminji waharmwe ardhi ya Komoro walazimu wahifadhi wa usilamu wahatu hamado mji wa Nsaweni. Uislamu ujahunu Komor baada umla wa duniani wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikao mtwa mwinza de ya ubalia hujahunu Komor ye karni ya fukar. Hajaka fujatu ya khitani wa mrinwa zenongozo zonti pia balia za kawaidi za Kiislamu ne juma ne Qur'ani pia jai hantile palashio hasomesa Mwenyezi Mungu hamkhitari shado kaizo ndizo ranzorone soka hawa humsiri wa juma yode juma ya mando ikawe swaliwa harumo mji wa Nsaweni wandu wakahuja wejawe soma ta yode maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amba falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wa liyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Enge haroha hende hasomo hajaha somesa wandu wasomeha wandu warengeze hadhari wandu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Humjo hudhuria وموزي وذو الحجة يقصة يمتصى موينزا نجبيدو يونسيه إذن هي قصة يمتصى موينزا نيزم قويا موهانتي مختار الله أعلم حيث يجعل رسالته هختار يمتصى موينزا وهرمانتي كومورين ودولة كومورين وكايا يندى من يندى يرنجي رسالة يجاري تو هرمزيدا ribakishe uharumwe nuru hohenda yasome wa usilamu mtwa mwinza hakahadungana daena febeja mwambwe washibada maji la domba ikawo febeja harudianziani habu wajulizi wa uka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafarikiana ne dunia waeche mtwa mwinza do ya waswili ili usoma wa usilamu hauhifadhi ya tarehi ya Komor ijoka aula o wanazijana hosoma haku mahsusu yembawa ya majunduo ya tarehe ili ya tarehe ya aswili ijulihanihe. Yemasihu ya usiku wa Eid al-Kabir, chama la mashababi wa mji wa Vuvuni ya Bambao liandalia hafla ya dini haujiungata ne mahujaji wa Komoro wakaujihunda bomina. Salima Ahmadane mapita ya Ibrahimu Mkababo. Mazama ya miji minane duwarenga funvu haruma ye sherehini. Ika wajibu mwahaini shama, hosoma ye Qur'ani na nakasuda. Shwabaha hosoni mwarenga funvu, wa ufurahi wadzima hamizi nubali na bali. Hotsaua ye majlisianu, yaendeleye masihu ya Eid al-Kabir, ika na tafsir. Masihu ya hen twaidi, su sherehi banu, rangukati wandu wasolele ensha, ataijei waswili watasi. Madhumuni yao doka handani uka haji hatu makati yanungwa omina ngwa rao lebwe na uombaze dua abatusu hanza rifanye strateji uka masiwa manda mazababi wenji wauya bitsa haruma manswi riwavure riwanji haruma ndongo za dini hauhishilia makalima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni makalima ya Mtume sallallahu alayhi wasallama na uburaidi shambabi ezifuba zatu hauhishilia kasida mbali na mbali za kidini na za kiutamaduni. Inu ndo mara ya fukare le chamala he mashababi wa Vuvuni wafanya weye majlisianu haupara ye mazama ya hemiji mbali na mbali. Shwabaha hosoni me mashababi warenga funvu harume majlisianu wa ujulana na ujadidisha ye mahaba ya mkowazi mabaina ya he mashababi. Haunjia harumamva mroji na utofana na unu wataalamu wa shirika la maji la Komoro wadungi ya zehazi za urekebesha zenzia ya maji ya birao ranzi nda Vuvuni habeshele ya wakabwa jiri taabu harumali bavulinu za sababisha udziro wa humwene wa maji haruma bandu ya mikabala. Ibrahim Kababo na Salima Amada wende na utasi habari. Engele shirika la Soned kalijajua na kabula nyumba zinjiza mji wa Vuvuni zijorengwa ni maji hamara ya saya wanadamu wanu walala hashiri iliuzia ya maji nana uyaeneza usunimu wa kazi ikao zaidi ya lera 24 kwa jaya hunra na rieshelezeuka ezi hazifanyiwa oho pareni nile shirika la EFAJ zipaswa mzima emiferejimi huu ya maji ya hele shirika la Soned nongo za sababisha wakazi watuka hunra maji panza jinji
ula wananeva mana wa teknik zenongozi hisa zirekebeshiha kama mmoja pia manaika equipe kawika solid kiasi utosha donc urende na ufanya zihazi hizo hata jana bikaula lahari mwasafkari za masihu donc no hahanza risahilishe kuhunda mbamaji harimwa o wanadamu risimbu hakiasa utosha sharika hanza rionesokana banu sonedi linule shirika la maji ngilo na wataalamu ngilo na wana wa Komori wanda wasoma wa haja donc rikaya rangude 11h hata 1h du matin rifanya ziazi bakaudu sana za kanziro kiasa utosha reje hivyo trasi ili rije rudi rikamilishe ila hazi alhamdulillah shindi re-etablisse rezo ya rangudu wakati bakaudu rungwa unu ye maji esaria etablisse ya walomoroni walobambaoni wajua parisa ye maji batina hata problem. Ulalamishi mwinji ufanyiwa ni baadhi ya mashirika hamkabala wa utundi nguo sababu ya hasara zinji ikao wataalamu kwa tuzi Julia Shawiri wafanya hazo mavareni bao kwa tuisi ukao uzimu ngabo zanazaha zizapasa zihifadhiwa eba ituka bora ingi wanrua jadidi sha utundi na ubililizi. Rianshia sauti ya Badria Said Omar. Komori ngiona uraisi wa heshika usukani shaeze la duani za Afrika ngayo zinje zipulihania uhusu wa msunduhuso ezizingiri za kila duani na ubarikisha umzungulio wa hezebidhwa haruma zila duani za hile bara la rangi ya wanza. Kasim Suleiman na Mustafa Abubakar wafanya utasi habari. Hafsa Abdu Msoma haruma maelezo zaidi. Kando mwezi wa Septemba mhazivu zilina 18 Komori ho wasta wa hedwa maana wa hila duan Kamal Dinsuef ngiona uraisi wa sheika ho shahi madhama na jimla wa hizila duan za Afrika habeshelea mkosamanyiho mhu wakawatanganya madhama na wa hizila duan mengomitana nsanu za Afrika wendelia hunumuroni haufikiri ya omwedondro wa hima jumba yanu ombunguzo za nyushuru za la duani nanu mbarikisho omwelewano baina ya hazo luza kazabarizi ya mahadisi. Ranzi wakati unu miunano minji ifanyishi hautanziani ze azma za rengwa hauhendesando zila duani za Afrika. Wa rais wa daula wafanya ndongozi nji waroha mikataba minji ranzi hapo tampaka leo wafanya ndongozi nji ndongo ikao wanuko juunana harmwensi ya Uganda Kampala umwezi wa Septemba uchaunu raugabili wandu wajimlise zenongo ikao zifanyishia ye zengayo ikao ya Afrika haupande wa kila duani ipua haruma asa ya Komori wandu wabe nena izo ndo ikao mwanzo wa gabili haruma umuhaujao yabo ngamina wanama rifanya wazibazima hanza zenongo zinu zende wahansi waluji na makhsus harmwensi hatu ikao yakawira isilami ikana mwandishi wa hayo ikana mshangirizi wa hayo ikana mkalimani wa hayo nano wandu waipanga ili ende ndondo wandu wangu jushinda warinike ndondo namna zinongoza vira hamujibu ya hemi unanu yafanyishiha Komori hunda na faida zinji harima omba wa mjihudumu ndongoboko Balozi Ahmadi nguzelezo hauraji saparehando kaya ngarishanshiu ili wandu pia waelewe ebane zifanywa uhindi ngarishanshiu ili ze ela duani uyo ijibadili haukela duani hale haziakanio ikaudorenga nyushuru wenike serikali harmo budget abaha ngabo hizo shangaba ukaya ngwafanyao ela duani ngefanyao diplomasi haukangelo mabunjilioni wende wambezi jiru hunu na hizo zaladi muzifanyie harmo bara yela duani ngwaona mission ya hifadhi ya daula haukaundu wadu harmu mipaka hensi yabo kabanjia bange kabanjia bunduki kabanjia ndongoza tula dhimu yabongo madhamana abonge la duana baha ibuha ijibua ngenjia harmu abonge ya muhimu doke la duani ya hatu ifanyie jezela itsanganyineze duani za Afriki rizime ze ushuru ya hezi nduzila wao harmu Afriki dojua uka baada Komori joka za kifu au raisi wa sheikao ye Cameroon ngejo urenga exam wazimana uka ye Komori ifanya hazin kuyu homtendeyo sheikao.
Lisuala la mabadiliko ya hewa nezi hasara zikoza lihania haruma ulanga lisababisha likungumanyo la dunia uhusu ulanga ho wastwa wa barnamaji ya jumia madaula na maendeleo ijitamka ushangiria ikomor hazinuze serikali za mikoani ngazijodhaminishiwa hazi uhusu umbamo na uhifadhi ulanga. Sisi omsajali ushindarifanye dugwa saiji harume barnamaji hao ritie ndongo za swarafa za ulanga rionese ili wandu lazimu wahifadhi ulanga ili walazimu wandu wane mihima iliyo hamada inu bahari wehia unda inu mihima ya milenje mabajiliwa milenje abonge inu barnamaji njema ijo shindari risaidie eze commune akawa udwalo bavuni dwalo karibu hakuna ulanga risaidie zisiwa risaidie nenti rirekebishe harumaye sharia shahe environment rirekebishe yani za lazimu norishinde rihafadhi ulanga watu hili lazimu. Yesu haya himrumshene mwana ndo mada ya kamtwala ni haruma mkonsi wa hazi wakaendelea itarehe shenda ya utuhun moroni mkonsi kao ukawaandaliwa ni Agence Business Service na dunge melezaid wadzima na Azhari Mbaye. Hutsaua imada iyo ika muhimu kabisa hapo ya husu wa mkayondo wa himrumshene mwana haruma hafla inu ya paangwa ni ABS idara ya hazi kwa ushuli hanuba hazazi madambiri dezaka muhimu nizo dunika sharafa utaalamu lona imrumshe mkomor ni namna ya uhansi tarehi harumazi hazizahahe wajau ni namna ya ubuwa hazizaho wanazijana nano ubama wa ulanga hadaima. Leo rijarandi sarirenge harumwe umva wa santé abunga tudofanya temu hatemu leo renge umva wa santé de la femme et de l'enfant ngado ripara psychologue wokongo jonesa les abus sexuels de la femme rijari para na gynécologue ma gynécologue wokongo iyo ete muyenge jo presentewa ni madame Miriam major wa ila ptale maruf ngejo presentewa tena na madame Hissan et responsable mahula OMS renge na pédiatre woko madame Anis woko wongo jore très important la ptale maruf hamo traitement ya huana surtout les maladies les infections respiratoires za huana woko manamshe huo wanduko tumjua objectif lorenga wala atojula ramete au devant ramete en valeur hutinia shiuno yemrumshene mwana haruma wa unono nano mbuono msomeswe mashababi hazi hamado mwenje na karo naneze hazi zamiri iyonga yonkuu ijopulwa harumai maisha. Mvasa ya wa taarifa habari ujumbe wa mashinua waswili bantiju ya mfumne inu numuka huja ushuhudie namna itentenda au hamadhmuni ya honjeza namna ya uruhusu zendangozi puengao hafaida ya hoa kazi idha mana wakiteknik wa URTC ngutoa maelezo zaidi. Harihana delegation ya wananyasi mashinua wako huja harumwe kadri ya hetente kaya tente kaya ngiyo shirika baina ya URTC ne mashinua abonge haini mwaha wori veshe ya mndu hajaha kontrole etailio baada yabo iliwa fikiri namna ichokaula dhimu hauzenzi za udunga ilirijeri enezi na yabo tikandani profite banne shilizwa Komoro kaya television yo ya Komoro ya uruhusu wandu wakenabuke mandu wandu ntipia abonge iladhimu sontipia rihafilishie hamande namna ikaya wandu wanana simashinwa wa jihafilishaniyo ili iruhusu ze television ya Komoro ipuengayo maana harma ule mengo pia basa wanungu endao na utrawa ila television ya mnanteni ya kaukazi wabo bonze mndu yaonesha nzima ngwendao harma uyo ya ukaya wandu waduka na television ya hutsongesa uonesheni zinji a partir ya antene nzima a partir ya tukaukenziwe tina ukaya sharti ukena na antenne parabolique hamande namna ikaonge nkinshabasa avange yonde shaka utongesa chibeho wananyasi wala banu ili waje waitunde ngasina kiasi yao injia na mahasita ranziri yani sabanu ngiyo hunu vaju ngiyo na mwali ngarenda ombiyo kaya rigere nezera nzinzu wani ne mabavu mando ajia hezi siwe ikaya kwa tiniyo.
Chama lijulao ha ismu ya laboratoire dar liandalia hon moroni barnamaji afanya maboneso ya mapicha iliura mtanzani ujuzi jome walonuo harmo mvawaheze swana hususwa upande wa mapicha ne madawa itawua muhaunu demrumushe nardunge mele zaidi wazima na Hafswa Abdumsoma. Leboneso la vili linula husuzi hazi za swana likashwa baha juu ya wataalamu ya mapicha yanu waonese utukufu wa mwana mshe na neze hazipanda mwana wakozifanya harimwa omushtama. Wakawona mapicha yanu wajivi wano mtaalamu unu nao ngo watayarifu ya usaidi ya Azma Hamadaini. Atsanganyi hapa zima hautsahawan ke bahati utamaduni harme mbidi ya he ema dessin na ila ramba au art plastique nele picha hautsaha wasaidie wanashe wao tena wajuhe wajihunde harmaze nongozinu waonesao kaya imrumshe oide maudu ya hemrumme mrumshe de usimbushio ledaho mrumshe de usimbushio ulezi mrumshe de usimbushio zetabu za kalantsiza emalezi ya he mwana donc ndungono hama wakaunika sheo ila role yani ila muhimu ya hemrumshe mabweneso ya hezi haziza swana azinu ngajo kasababu wanazijana wajinike huba ya ufanya hazi hamada zinu. Exposition inu revise tourne deja rjanzare ndarmwe ze mijibal nambali ya ngazija jerifali tourne mwali nzwani inshallah. Mana muhimu swafi wa expo dukari ritambaze ar harmwe shes ezisi wazo zina rivehe ar vanu kao kaitsi vanu kao wandu kwa sujua wandu wajua shini hindri zabariza ngo zinu zifanywa halinu wandu ailewe ar haku umkurubisho mashababi harimwa zihazi za swana azinu ngehutajiao wajau wa msaada wa madhamana wa hints. Sport Union Sportive ya Zilimajune FC Male ngwaju gombana informo ntikabila harmweshi wanza shampira shamoroni hamuna saba waheze ntabo hoza mpira wa mundu zaandaliwa ne ORTC na haina chama la mpira dzima banu ngilo na nyora za uhondana no ushinzi. Sport wa jawu magoli maili kwa mailinde namna ya mashindano ya mpira endelea 2000 harmweshi wanza shampira shamoroni baine Fomboni Club ne Cote d'Or ya Kazakifu nsabo hoza mpira ikao kazinji yao harmon kade waheze match aleza za Champions League ya ile kungumanyo la mpira la mdula Afrika CAF. Banda wajadidi hahamvu na utaalamu Cote d'Or ya Seychelles wabuli wa mlango wa hemabu ni Esther Kola. Banda uvumzi Cote d'Or waenjeza jitihadi wa hati legoli la bili hakufran ya Remwa ni Peter. Zinu kasjalilia na Fomboni Club ikao ze dakika 15 za mwiso walinzanya uwizani. Magoli maili ya dakika 15 alama upande wa mwana ya uhodari wa Fomboni Club. Zinunga zone sautoma ya uka umchindo wa bili wa hizi ntabu zinu ya Seychelles Fomboni Club kana urudi marufu. Honkade wa Sport ndo rakaukaza kifu itarifa habari ya makabla si umlani kabisa ndo mweshelezani bandu ya hezemada yendele ya homjini taweni ya mfumne yinu ya hafla ya sherehi ya mtua mwinza zehazi za urekebesha zenzia za vira imaji harmu mkabala wavuni zidungu ngazendele yao ezarbake makatiano ndo mbushiria ni mkamilishe barna majijema za khairi wazima ni ORTC. Marhaba menji.